Adise, da nisi glumac, šta bi bio? Bio bih vjerovatno nastavnik ili profesor u osnovnoj ili srednjoj školi. Da li je postojala uloga koju si odbio, a poslije se pokajao? Ne. Svaku ulogu koju nisam je odigrao zbog toga što ona nije bila za mene i nikada se nisam pokajao zbog toga. Reci mi, koja je najgluplja stvar koju si uradio zbog uloge? Najgluplja stvar je da sam se udavljao za ulogu i onda mi je jako bilo teško skinuti te kilograme. Kako je hodati u štiklama? Teško. Koliko je interesantno bilo to publici za vidjeti? Pa ljudi odlično reaguju na to i njima je zabavno kad vide da jedna plavuša širokih ramena ne zna hodati u štiklama, ali je to iskoristila i onako napravila show od toga. Imaš li neku poruku za gledatelje kanala Aktuelno 1? Budite svoji, pratite svoje snove i vjerujte u ono što vas čeka. Hvala puno, Adise.